үзебезнең көч белән һәм инде сез дә менә телисез икәнен өлешкертергә ялып тормагыз. Электроника. Давайте. Такие, это тоже. Sizning Pittsburgh shahrida milliy turmush borami? Bizning Pittsburgh shahrida milliy turmushimiz bek qiziq, bek to'la hislar bilan, chunki kishilarim biz garmonlarda o'ynab, birisi gitarada, birisi garmonda, hatto qo'shiqda o'ynashi tatarbizda shulay җыелабыз, oqideli bo'yinda deb җырлыйбыз рәхәтләнеп, һәм shulay итеп Сабантуйларга әзерләнәбез шул milliy халык җырларын әзерлибез, milliy итеп ясарга тырышабыз Сабантуйларны. Вашингтон Сабантуена нинди бүләкләр алып килдегез? Biz bugün alıp bildik, mин урманнарда йөрдем дигән җырны, ул инде бик танылган җыр. Безнең әби-бабайларыбыз да беләләр ул җырны. Һәм Илкәйен дигән, шул Илкәйен дигән җырны җырлаган саен күңелләрем тулып китә инде, шуңа күрә шул халык җырлары монда бик якын күңелле безгә, чөнки без сагынабыз туган ягыбызны һәм үзебезнең милләтебезне сагынабыз. Илнар, siz Вашингтон Сабантуена елда киләсезме? Һәр ел киләбез, бер елында әле калдырган булмады. Бу инде 7нче Сабантуй, 2010да башладык. Менә елдан ел яхшыра, яңадан яңа кешеләр килә, яңадан яңа программа. Без үсәбез. Төп инде менә минем ирем шул татар милли бәйрәмнәренә тартты мине. Шунда катнашырга. Без Питтсбургтан килдек, 3нче мәртәбә килдек. Бигрәк ошады, бүген Сабантуй бигрәк күңелле үтте. Махсус Сабантуй өчен генә килдек. Күрер өчен, Питтсбургта яшисезме? Питтсбургта яшибез, 5 ел яшибез уже. Шакыра, бу Сабантуй турында ишеткәч, сразу. Сездә үтәмсез Сабантуйны? Питтсбургда юк, үтмәй. Ул менә шул Вашингтонда үтә. Шуңа күрә без монда киләбез, 3нче тапкыр уже. Балаларыгыз бармы? 3 балабыз бар. 3 балагыз саналган. Ну, татарча өйрәтәбез, но алар хәзер менә в школе больше по-русски, по-английски, поэтому аларга они по-русски-то по-русски уже забывают. Татарча еще сложнее будет им учиться. Ну, а это хотя бы видишь, что есть такой язык, что можно поговорить, можно... Ну, у них уже желание появилось. Они уже вот у меня спрашивают, как сказать здравствуйте, как сказать спасибо по-татарски. Меня уже иренелер сәлам деп бүген жик булал деп заново спрашивают. Это вот какой-то интерес у них проявляется уже. И мы этому рады. Хотим продолжить это общение. Birkaç şimdi Ramazan bayramı indi birleşip uzdurabız anan birneçe anadan soň Sabantoyni da kılırga jinabız. Yolun ortasında. Yol o'tgansiz. Kaliforniya ilning ikkinchi yog'idan kelgansiz endi. Necha kishi kelirga bo'ldingiz shunday jiroqqa? Tatarlarni ko'rga endi. Biz Amerikada endi diaspora tatarlar bir başka şehirlerde tırsak, başka statlarda da tırsak biz şunu kup tugil biz manda. Şunun için işitsek indi Washington'da Sабантуй бар, Florida'da Sабантуй бар. Mene vakitimiz bolsa, mümkünlüğü bolsa indi tırışabız kilerge biraz küçük birge indi selamlar yeberge indi birleşip vakitler uzurga. San Francisco'da koyşan bular Sабантуй. İyul'un 30'unda rahim etiniz. Niçin bu vakitga koyurga buldunuz? Afu? Niçin bu vakitga sınırak? Niçin bu vakitga? Biz indi Ramazan ayı vakitte hiç programlar uzdurmayız, kiçeler uzdurmayız, festivaller uzdurmayız. Ramazan bayramı uzgaç, indi biz birleşip San Francisco'da bayramını alıp barabız birleşip kabul etmez anansın, birneçe anansın indi yine Sabantuy'unu Sabantуй için hazırlarga başlayız.
Sizden nişigrek üte, şılay üte mi? Siz ne kaybetrek üte mi? Mıntaqı saybetrek buldu mu? Eybetrek, yine min şunaga indi cevap verenmi, vermemin mincisi. Siz yaşadı mı mında? Bir 40 şada indi, bir 40 şada. Menimçe bütün kayada da barsan Sabantuylar indi, şunu köngülü vakit bula. 5 kişi bulsa, 500 kişi de bulsa indi, Tatarlar birleşip kilseler indi, o çınlap indi, ayla kebek vakit uzrula. Yıldan yıl yana Tatarlar kirer mi sizge? Indi yana kişiler bula mı? Cemiyetke Sabantuyda yana yüzler görürsünüz mü? Yana ibitler hemen de görürüz. Biz San Francisco'da bizden grupabız, idarabız indi 1960'da başlandı. 50 yıl indi Sabantuylar uzdurabız, lakin hemen de her yıl yana Tatarlar bizim yaklarga taşınalar da bizim turunda işiterler. Biz indi açıklar bilen ağlarına karşı alıyoruz da yana bitler görürüz de tanıştırabız da yana dostlar bulup çıkabız. Siz şu hadli jiraktan kelgansiz, Florida, Вашингтонdan çok jirak. Niçin şu hadli jirakka keldiniz? Yaratasızmı Washington Tatarların jirakta? Sabantuy turmuşu şunday kıymetli, qadrli mi? Biz bunda Amerika Qo'shma Shtatlarında bir birlik millet indi. Bir necha uyushmamiz bor. Shunga ko'ra mumkin bo'lgancha bizning qardoshlarimizni, do'stlarimizni nechta bo'lsa yordam etirga taraktashlik ko'rsatish kerak deb o'ylaymiz. Ondan so'ng bu Sabantuyda bir ko'ngilli o'zimizning bir g'aybat azirlanganlar, o'zimizda bir ko'ngil ochdik. Ondan so'ng bolamizda itdi ko'ngil ochdi. Alla qo'shandan do'stlar bilan ko'rishib, yangi do'stliklar yasadik. Yangi do'stlar bilan tanishdik. Uchrashdik. Nasıl Tatariston bilan elmteler de şulay bo'ldi endi. Sizlar bilan ko'rishdik. Hayya. Mana Amerikadagi milliy turmushga narsa yetmi. Nindi yeshik o'ylaysiz? Aybat borami, illa tag'inda quvvatliroq jiberib bo'ladirmi? No, biz endi munda Tatarlar endi o'z elmindeki Sabantuylarga kilatiran şunda uyushmalar kilatiranlar. O öz anları var, milli öz anları var. O yaktan resursları da var. O yaktan bir kullanışlı bir eybir. Lakin ya kalsa bizge kübrek institusyon rəvişdə eybirlerini güçləndirmək kerak. Məsələn til məsələsi. Çünki zor şunday tantanalı uyushmalar ol bik yaxşı bo'lgan tiyish. Lekin ular yilda bir tapqir qaydir bo'la. Mana til kebek. O'zbekistonda bunda ko'chib keldim 96 god. Endi Nyu-Yorkda 4 yil yashadim. Ohio'da 4 yil yashadim. Kaliforniyada 4 yil yashadim. Endi Ohio'ga ko'chib keldim ortga, anda yashayman, ishlayman, maktabga boraman. Alhamdulillah. Armiyada xizmat etdingiz, Amerika? Американский Marine Corps, United States Marine Corps служил там. Морская пехота была. 4 yil anda ishladim. Был mekanikam, dizel mekanik. Tatarlar bilan aralaşıp yaşaysizmi? Ogayada yo'q endi. Ogayada ozgina kishilar bor tatarlar. Do'stlarimiz ozgina. Bunda ko'proq, конечно. Sabantuyga kelasizmi yilda? Sabantuyda kelamiz, Bunda kimlar bilan yashaysiz? Bunda xotinim bilan keldim. Xotinim bilan turamiz. Yo'q, Amerikada umuman. Amerikada aniyim, tug'anim, o'zim, xotinim bilan.